Evo igra se sve u jednom polovremenu. Evo da. On gleda u vodu, ja pogledam njegov napad da uopće treba pratiti. Evo vidiš pogleda, to da u cvijeće. Na pravom sam putu se jednom dogovaram na 2 puta. Se gledaju kad to stavljac. Ali ja mislim da Vanja glavni. Vanja Može im uzeti dres manje. Ajde, ne u 5, da. Dinamo je u 7. Da, mi možemo gledati.
Bravo, odlično lopta. Pa, lopta je dobila, a?
Vidi glavno, ovdje dobiva, ja i Juro, zato što rekao je a zavisi koje veze. Trener. Slišiš? Bog markele. Kada je žongliraš ko veliki. Jedno od jednog petorice bolje nego. Samo da znaš. Najozbiljnije. Stopalo, lijepo. Imamo isto učitelja. Ali ozbiljno ne šalim se. Dobro, dobro. Ja imam tu problem sa trojicom četvoricom. Veliki što se tiče želim da se čuti. To je namjera. To je namjera. Inače. Dobro. Dobro, dobro. Ajde sljedeći tjedan se vidim. Jedan dan. Šalje kao ja mogu, ono klasika. Pa sad mi prijavim, sad možda. Od 1 do 4. Svaki dan. Svaki dan. 1 do 4. Osim četvrtka je to. Tu
tu sam se stavio jedan slobodan pa ne znam maksima, onda mi skuto. Jedan četiri, nego jedan baš. Ajde, dobro. Pa ćemo što ponedjeljak. Možemo ponedjeljak, ako hoćeš. Može. Sad možemo 2,5 do 4. Može. Šalim ti ja broj. Možeš tako. Pa došli sam malo, idemo super konzumat kupiti. Loptu, jel bi? Onda se vratili malo. Ovo je bolje sve nego prošlo. Meni su svi dobro. Znači da nije zvuk uključen. Ne, dobro, Huk je Huk se super. Ja uopće njemu bolje za njega bi bilo da je bio igrač, jako dobro igra. Istinski ne može nikako biti. A? Visinom nikako ne može biti vratar, ali dobar je igrač. Dobro mi igrač. Je, super je. Kuži. Što ste gledali? Malo ćemo gledati. Moramo. Da vidimo. Tika taka. Je tika taka ili? Biće jedan dodir, najvratnije kasnije. To je najbolje. Na jedan dodir. Zato što nema stvarno. Nema smisla. Pa nema smisla. A ako tako bude. A ovo na jedan je. Od trčanja, od razmišljanja, od... To. Znaš kaj, ja uživam. Najviše uživam na takvim utakmicama. Jer to, a i oni vole, oni stalno pitaju kad će. I onda im baš im je zahtjevno, a opet kad povežu nešto lijepo je vidjeti. Nekima je jako teško, ali nekima je taman. Ovak protivnik koji je, recimo... Ovo je slabo. Moraš izmišljati, znaš. Sve što sam probao najbolje mi je, probao sam, ne znam, samo slabije, ali ne možeš jer nije uvijek situacija, pa ne znam, određeni broj dodira, paseva, pa opet onda bude još bolje, jer onda, znaš, još više, jer onda stvarno poštuju jedan drugog i onda još, ali ovo na jedan je baš dobro, jer onda... Rješenje prije, Tako je, moraš izmišljati, kad mu daš da mu se odmah i otvoriš, pa ga ne smiješ napucati, pa ga, znaš kako se čude, a nakon 5 minuta ne može više niko stajati. Mora se. A se prvi da hoće oni to. Nije, oni pitaju stavno kada ćemo to. Ja mislio sam da će im to biti ono, bili golove, bili ovo. Jer ne zabiju onda, možda 1-2. Evo, je teško. I vratar onda ima smisla, i on ima obrana, jer onda puno griješe. Ajde vidimo. Ajde, sad na početku ćemo. Što ima i trening? To je tekma. Tekma isto. Može možda varaš. Kaže Marko. Marko kako to je trening, kao to je utakmica sad. Ne znam uopće. Varaž možda, ili Šiben. Da, Što je bilo najbolji zagrijavanje kad smo bili jači? Ne sjećam se baš. Bez bloka. Koliko je trajalo? I onda suradnje dva igrača sa Širinka. Ne, dolaz, odlaz, Aha, ono, parovi. Da, sjećam se, bravo. I na kraju završnica sa povratnom i udar. Koliko je trajalo? 20 minuta koliko. A je toliko? Zašto toliko? Pa isto su bili bolje. Ne pitam. Nije okej, te suradnje napravili. Stvarno igrači sa završnici. A
dosta probavao, šta ja znam. Mislim, nisam to. Evo tamo ono 1 na 1, ako bude loptu između 2-3 puta, to mi je dobro. Malo da osjeti duel i ono baš prije. Koji spesno pozemljiraju. Žugliramo inače svi danas i on. Došao preko natjecanja, a? Ali inače je prvo žuglirao. 5 minuta u padu. Ne, 3-2-1. A znaš kako se to? 3-2-1, ali da jedan put pati. Dobro, ok, da, radili smo. Moramo, ne možemo. Ne? A Ne mogu. mogu su. Oni bi morali. Znači pola ih može, pola velika borba mora im pasti. A ovo kad pati, sve im ne. Je. Ja nisam što je onda tako. Je, zato što nije imalo smisla, nismo mogli. Da. Evo šta ćeš? Odmah pati. Već pitaj neki, trener može da pati. Može, odmah. Tebi se ne da kad je vruće, jel' tako? To svaki čas je. Ne da mi se ne nego mi smo mogli. Nema energije, ne znam što će to imati. Ovo je malo se uspije, kad je vruće. Ovo se baca na glavu, to su uspori. Ostalo su uspori za 1-30%. I sad s čim to imamo? Ha? Dobro, ali mislim, ilja i nije ono, jednostavno dijete, ušlo, vidiš kako je. Što ima u Jure? Slovenije, Luče, ja ne mogu se pokrenuti. Ajde ja, on. Jo, još si me ti došli pokrenuti. Ja ga razumijem. Igra. Mora se vidjeti promjena, ne možeš cijelo vrijeme istučiti u istu. Dobro. Idemo malo loptu da osjetimo. Nisu ništa loptu, a odmah ćemo krenuti. Pokupite kapu. Postiženje parno. Kadet pioniri.